kulombhoko uma sebesho bethi sebesele bodwa kulomkhandlu kaJehova omkhulu kangaka. Nami ngibona abantwana basezulwini sengingomunye walabo sebehleli bonke abantu belalela ukuthi lengane kazizokhuluma ithini. Kunabantu abadala abalindele ukuthi kazi lengane njengoba incane ngaka izositshelani ngoshembe. Ngiyacela umdali wezulu nomhlaba Nkosi yazo lezulu ukuba ungembathi. Ngiyacela mnini mandla wonke ukuthi njengoba ngiguqile Nkosi kungaguqi mina kuguqe wena Shembe Ngcwele. Ngoba le ndawo umuntu aguqe kuyo idinga abantu abayingcwele. Kangazi noma njengoba abantwana basezulwini ngiguqile phambi kwenu kumfaneleni ukuba ngiguqe phambi kwenu ngokuba yimina oyimina engizaziyo nendlela engihambayo. Kepha ngiyacela Jehova Ngcwele ukuba kungabi nesithunzi soma phambi kwami ngicabange ukumina kuphela ebese ngicabanga umsebenzi ongithume wona. Ngiyacela Jehova oyingcwele Nkosi yamakhosi ukuba nabanye ngaxabana nabo nabanye engabakhulumisi bengami phambi kobuso bami ngikwazi ukukhuluma ngithunywe wena Jehova Ngcwele. Nkosi Thixo
Bantwana basezulwini, sinenhlanhla namhla ukuba ufike lolu suku nonyaka uNkulunkulu esasigcinile. Ukhona isisho esithi ukulala kuyimvelo kodwa ukuvuka kungumusa. Bantwana basezulwini, oguqe phambi kwenu umntwana omncane, umvangela uzungu osuka
emzini wasemanzimeleni ensimbini. Amen. Zikhonzi zikaThixo, size namuhla emzini omkhulu wenkosi uNyazi wezulu, size ezulwini uqobo. Yayitheni indoda ebikhona izolo, ithi lo shembe okhona esinaye wehle ezulwini, wehla namathuluzi onke. Njengoba sila abantwana bahle basezulwini, size kushembe owehla nakho konke ayinikwe khona ezulwini ukuthi ezoba umuntu ebantwini. Awungiphi incwadi kaJakobe wesine ivesi lesithupha. uJakobe wesine ivesi lesithupha. Kodwa uyamenzela umusa bantwana basezulwini, njengoba silana ushembe uNyazi wezulu lusenzela umusa. ngakho kushiwo ukuthi uThixo uyavukela abazidlayo, Kodwa futhi lo Thixo esinaye uyavukela abazidlayo. kepha unomusa kwabathobekileyo. Kodwa lo Thixo esinaye eManazaretha unomusa kwabathobekileyo. Ngakho mlaleleni uThixo. Manazaretha, njengoba siphumile namuhla inkumbi neinkumbi, sithunyiwe kwimizi yobaba nobaba mkhulu, kukodwa sikuzelela aManazaretha ukuzolalela izwi likaThixo uNyazi wezulu. Nimdele uSathane. Singaphandle Manazaretha ingcwele, uSathane ubegijima nathi. Kodwa sesibona lobuhle basezulwini, uNkulunkulu ehla ezulwini ezoba umuntu ebantwini. Sabona ukuthi lo Sathane akananzuzo, kodwa nenzuzo yasezulwini yilo uNkulunkulu esisengaye, esizomkhonza futhi esizomotha ngosuku lweSabatha. Uyakusuka kini. Kodwa uma ngabe singenzi kahle eManazaretha, uyakusuka kithi. Akudingayo kuphela kuthina kukodwa ukuthi sikhumbule ukuthi inkosi yehla ezulwini eyaba umuntu ebantwini yenze thina bonini kamule zweni yeyema. Kodwa Manazaretha, njengoba sibe nenhlanhla kulo muzi wasenelisiwe, ukuthi simyekele umnikazi wesonto eqhuba i-agenda yakhe ehlala ezulwini ehlela thina nayo. Okwethu Manazaretha ukuthi siyekele uThixo eshaya isitimela sakhe nge-agenda ayizele esuke emazulwini ezela thina ukuthi sizoba ngabantu siphile ngegama lakhe. Ukube Manazaretha wayethandwa ezohlala ezulwini ushembe uNyazi wezulu, ebese siba ngabantu sibhokodane ngemkhondo, sibulalane siyisonto. Kodwa wayesekhumbula into eyodwa bantwana basezulwini,
ukuthi manje ngadala abantu ngathi bahambe bebusa umhlaba kodwa futhi laba bantu banama agenda abo bebodwa. Ingozi ke ilana bantwana basezulwini ukuba neagenda usuka emzini kayihlo uzofuna ukuyiqhuba ezulwini lomnikazi lo esibuye esinaye unyazo lwezulu ufune kuzwe yakhe agenda. Siyeke iagenda yalaba basithuma abane lothulile abasenza inhlatshelo enketholelo yabo ukuthi sizobakhonzela kushembe ubusufika ufuna ukuthi silalele wena. La ekhaya kuyenzeka abantu bekukhohlisa bethi wazibahlakaniphi usibanibani. La ekhaya kuyenzeka bethi uyabona wena sibanibani ufanele ukuthi ugcina usulahlekelwa iagenda owayithunywa ngabakini ukuthi uzoyikhonzela, ukuthi uzobageza, ukuthi bezoba abantu abangena ezulwini ngawe. Ufike la ekhaya usuba mkhulu uthi uma ubuka uthi abantu bamangaka. Sikhuluma ngento yodwa maNazaretha. Akekho umuntu osuke ekhaya lomunye. Kodwa sonke njengoba silana sisela uhlupheka esizothi ushembe akasusa ukuhlupheka esinakhe emakhaya kodwa hayi ukuthi sizolalela indoda ethile. Uthi ushembe maNazaretha esinaye unyazo lwezulu umthetheleni bantwana basezulwini ngishayela isitimela sami. Uthi ushembe esinaye nginikeni ithuba ngoba lo mzimba ongene kimi osuphenduke waba uNkulunkulu kimi uhlalela isikhathi esithile okunetarget abekelwe yona ebese hamba esededa kwinyama ekhona ebese kodwa kwazi ukuthi ufezile abethunyelwa khona kithi. Kodwa uMasima phambi kwendlela yakhe uzoyireacha kanjani itarget yakhe kulenyama enoNkulunkulu aseNkulunkulu uqobo nayo naye. Kwathi ngelinye ilanga inkonzo yokukhohlisana Isambulo 21 Isambulo 21 ifunde baba. Abona izulu elisha. maNazaretha sihlaza emzini yobaba mkhulu. Lapho baba mkhulu ababehlezi khona bephuza kusakhanjana bexoxa. Kodwa saba nenhlanhla sabona izulu elisha. Nomhlaba omusha. Njengoba sigqoka ingubo ezimhlophe sisemhlabeni omusha umshayeli walomhlaba obunyazo lwezulu. Kuba izulu lokuqala nomhlaba wokuqala wabe udlulile. Ngelinye ilanga maNazaretha lo nkulunkulu ophambi kwethu ungasuki phansi wasuka. Lo nkulunkulu ophambi kwethu esakithi sizoba nentandla. Wathi wakhombisa ukuthi mhla idala izulu nomhlaba uzeshe thina sinobaba asibekanga la hamba thina sinobaba ekhuluma nolwandle asibekanga la hamba uye lapho osakubeka khona ulwandle laseqeda indawo zabelungu kodwa lo ushembe sinaye wayeseshe kodwa mhla sehlezulwini namathuluzi onke asibekanga ukuthi ungene emzini yabantu. Qhubeka. Akusekho nolwandle. Babona umuzi oyingcwele eJerusalem elisha. maNazaretha sinenhlanhla ngoba abadala ababekhona bayasitshela ukuthi kwathi uma sekubonakala ukuthi sekuyegcwala kumuzi omdala wabonakala umuzi esuwa eJerusalem elisha lasebuhleni lisezulwini
njengoba silana sikwiJerusalema elehle emazulwini sisendaweni okuyiyo ngqo. Amen. Wehla ezulwini kuThixo ulungisiwe njengomakoti ehlobele indoda yakhe. Kwehla lo mhlaba esikuwo. Ngeze izwi elikhulu livele ezulwini lithi, bheka uthente kaThixo ukhona kubantu, uyahlala nabo, babe abantu bakhe, yena uThixo abe nabo, abe uThixo wabo. Ake nisho-ke eManazaretha, ikuphi kufanele siphile noma siphike uma iBhayibheli ivesi lokugcina uphile baba ukuthi wehle ezulwini ezoba ubani? Ngeze izwi elikhulu livele ezulwini. Ngezwi elikhulu livele ezulwini lithi, bheka uthente kaThixo ukhona kubantu. Uma sikhuluma ngothente sikhuluma ngomoya oyingcwele. Njengoba siguqile nje la sisendaweni kaThixo owehle ezulwini wazoba yini? Uyohlala nabo babe abantu bakhe. Njengoba ehleli nathi eManazaretha lo shambe sinaye simkhonzayo owenzima uke wenza awuhlala phansi 84 isihlabelelo uke wenza isimanga eManazaretha lo shambe sinaye. Uma ungaboni ukuthi ubani esinaye kusafanele mhlambe ukuhamba ngazi uthathwe ngobani bekusephi ebese belitshela ukuthi lo hlele esihlalweni ungubani. Izolo ngihamba nengane yami izolo lokhu ngiyala eJudiya. Baba ngicela ukuthi ungise enkosini uNyazi. Kunesikhundla esikhulu kwaZulu Natal. Engifisa baba uba ngisaplayele. Ngithole interview. Ngibize kwi-interview ebese ngiphasa ebese lo msebenzi ngiba udirector weprovince yonke. Ngithi mina yabona kwanda kuyenzeka uphuphe emini ubhekile. Wena ophuma kimi ungaba ubani ongahamba uyophatha iprovince. Ithi langane ngisalayo angikhulumi nawe baba. Ngikhuluma ukuthi ngithatha ungise kuNkulunkulu ophethe izulu nomhlaba. Osilethe othe uma yehle emhlabeni wayesenza umuntu ngomuntu wayesebeka inhlanhla yakhe yokuphila entendeni yesandla. Wayeseya ngambona kwi-paving eguqa lishisa ilanga wathi baba kusavumi ngathi yona interview ozoyicela le bekezela uguqa. Izolo lokhu ngitshela ukuthi baba ushambe ubani? Uthi baba angikutshele angikwazise ukuthi isicelo sami bengisiyele enkosini izolo eJudiya ngisitholile ngibe unumber 1 ngangalandela umuntu. Inkinga ke eManazaretha iyodwa ukufika ne-agenda yakini ufuna ukuzoyifaka kithi ebese sikukhonza ebese siphenduka sesikhohle ukuthi elikabani izokufanele sililalele. Uzutshela ukuthi uphambene nobani aya kuzukuba kuhle izinto zakhe azizokulunga. Manazaretha sisile ukuzolunga ukuthi izinto zethu zilunge ngenxa yokuthi sithandele uMasibuko lo. uMasibuko indoda yakubo lomshumayela. Kodwa into esizelela eManazaretha sisele ukuzophila. Kumnikazi wezulu nomhlaba. Okuyena kwathi ngelinye ilanga ushambe eManazaretha akashintshi. Ushambe eManazaretha singalenzi iphutha. Ushambe akashintshi. Lo shambe sihlezi naye. Yilona wathi lena kwamanzi imtoti efundisa ingane ezokwenza ukuthi singaboni ukuthi uNkulunkulu. Kodwa sithi thina siqu sesibili siyakusho lokho. Angisazi sokuqala lesesibili lesesithathu lesesine lesesihlanu.
ngoba zonke leziqu zisho into zenza into eyodwa. Uyafika uthisha omunye uthi thisha omkhulu, ingane singene esizibeni ayisaphumi kuthiwa yahlala yangabe isabuka lutho yayithulela nje iqhubekela nokubhala. Asikhuluma ngalo shembo lapha kwethu. Bathathisha kanti unjani lo muntu? Abantu bathini unjani lo muntu? Kusho thisha ngoba bengaboni ukuthi bafihlele. Khuluma wena Nkosi. Njengoba sila kanti sifihlelwa sibona ukuthi ubani phambi kwethu. 84 kuyenzeka oshohle ezulwini wazosithanda sangabona ubuhle omngaka edela indawo emnandi enhle kodwa phela ngizohlala nalabantu abaningana singaboni ukuthi ubani. Labo thisha bathi hey lo muntu uhleza kabhala ulokhu ebhala ingane kanti abazi ukuthi bakhuluma ngithixo. Wayesevala iphepha elincane, wayesebaninga bahamba bayolifaka ukuthi ke lalibhala uthini lelo phepha. Kodwa lona wayebamba ingane emfuleni wabona ukuthi nali iphepha nasi lesandla esangenza ngaba umuntu wakulesi siba ngaba inkosi yakulesi siba. Uma sebhale ongilethe kulesi siba kushuthi khona into engobe sengenzi. Waseyidedele ngalo. Kuyenzeka ushembe efihlwe emehlweni ethu sibona umuntu kanti sekungenela amadoda okuthiwa ngelinye ilanga athi kuNkulunkulu umqalo lokuNazaretha entabeni yasenhlangakazi athi shembe lapho yokukhona uyothuna abantu abayihlanu thina abanye ababili kobe kungabethu. Ubungozi maNazaretha okubuka amanye amadoda akweminye imizi ebesefuna sibakhonze, ebesefuna sikhohlwe ukukhonza omdala weinsuku, efune silandele izwi lawo. Kuyingozi maNazaretha. Ubungozi engikhuluma ngakho ngikhuluma ngeagenda. Namuhla njengoba silana nje iagenda yomnikazi wesihlalo ohlezi esihlambeni. Funa yinhle kangaka inkosi yethu. maNazaretha sinoNkulunkulu osithandayo kodwa futhi umlilo uma usugejile phambi kwakhe. Hayi kuze nithi bafana sontene. Umlilo maNazaretha uma usugejile. Qhubeka. Muhle kangaka uSimakade. Muhle kangaka uSimakade sinaye maNazaretha. Kanti ke yinhle kangaka. Kanti muhle kangaka maNazaretha ushembo unyazi lezulu. Inkosi yamaNazaretha. Ayikho enye maNazaretha inkosi busisa, ayikho enye inkosi yamaNazaretha sinayo ngaphandle kwalesinayo. Umuvimba ukuthi singayenzeli inkosi esinayo umsa wothaya lokwenzela ushembe izinto ezinhle uvimba ukuthi asingakwenzi lokho asingakwenzi lokho ufanele senzele bani. Uma kumgoqo uyindoda yakini nje mshumali mazibuko uthi asingamenzeli ushembe izinto ezinhle ufanele senzele bani. Njengoba sila maNazaretha wonke umuntu uphethe iklasi yakhe. Izikhonzi kaThixo njengoba sila wonke umuntu uphethe iklasi yakhe. Iklasi yomjuluko wakhe ukusebenzela indlela engale kwethuna. Okwathi uma sekufikwa indlela nendlela ebese kuthiwa kuletha iklasi yakhe sibone ukuthi ushembe unyazi lwezulu kumenzelani.
ukuthi kwenzele ushembe izinto ezinhle phambi kwethu. Awuthwala izono zabantu bonke abothi uma sebehambile bethi thina baba sasithanda ukwenza izinto ezinhle sikwenzela kodwa indoda ethile yayithatha singakwenzi lokho. Manazaretha asenzele ushembe izinto ezinhle ngoba amaglasi kufanele kuba umjuluko. Ngoba akekho umuntu ushembe siyakumsebenzela. Uthi noma uyibuka iglasi yakhe igcwele umjuluko usuthi ngikwenzile ngikulwile ukulwa okuhle. Amen. Kuthi noma ngabe usulelo odongeni ishithe limhlophe selibhakuza. Kodwa ubusuthi uthi ngulwile ukulwa okuhle ngoba ushembe ngimenzela izinto ezinhle ngoba uyena ophethe impilo zethu akekho omunye. Shonjalo uNkulunkulu esimkhonzayo eMaguzulu abantu sekushayisela iguzu nemoto bayafika bazobika bazothi baba sekwenzeka inhlekelele la eMaguzulu ngasempangeni kwahamba ihlobo zethu nalona waqhamuka ethi ngizobika baba isihlobo sami esithile sesihambile kuthiwa omunye wabe sekhipha isandla wayesebuka wayesethi kodwa umphefumulo wakhe awukadluli la lesandleni sami. Ukulandela iagenda yendoda esalwa komunye umuntu ingafuni silandele iagenda kaNkulunkulu unyazo wezulu angeke sikwazi ukwenza lokho. Akufanele manazaretha sikuvume. Ukubalekile ukuthi silandele ukuthi ushembe uthini. Kungcono manazaretha ukuba njengomoba ohlala kuleli truck elidonsa imoba ama Hussein trailer la. Uma bathi uma uwa itruck lehle entabeni yasendundulu. Kodwa noma ube umoba ozowuhliwe izingane kunokuthi ube umoba ozogagaza imoto. Ngokuvimba abantu ukuthi benzele ushembe izinto ezinhle. Asinayo umunye manazaretha. Esinayo yedwa umi phambi kwethu. Uyena yedwa oshaya umthetho usishaya umthetho somuzi wakhe. Uyena yedwa ufanele simlalele manazaretha. Uma ethi ibhasi ayelela siye khona ingathi ibhasi ushamba unyazo lwezulu ethi ayele uthi wena ayingayile ayele ufana nami. Sizosebenzela ithuna manazaretha ukuthi sileke. Kuthi noma sekubhakuza ishidi umphefumulo usuphuma kule nyama usuhleze eceleni usulindele isikhathi esithile sokuthi lo mndeni ophilayo udedele uhambe uthola ukuthi wakho umphefumulo uyakhala. Uthi ngizawuhamba kanjani ngicole kanje ngoba kade ngikule nyama. Le nyama ibifuna udumo. Le nyama ibifuna yonke into lokuceba. Le nyama ibizingithumitha ngihambe ngiyothatha lento. Kanti manazaretha asinayo ukuthatha lento. Ngoba la ikhona incwadi la eBhayibhelini. Ithi kuyenzeka icebi nabanomnotho omkhulu ubafika ungene esizulwini. Ukuze sisebahle ngane masithathe lento. Uma usuhlela umphefumulo wakho lapha isidumo sesilele lapha sekufanele uhambe uzobe ususho umzimba wakho ukuthi kodwa phela wangcolisa ngalento ngizongena kanjani esizulwini kaShembe ngoba phela wena wathatha lento uqhuba umnazaretha omhlophe kaShembe. Sisho njalo sihlabelelo sala ekhaya sithi umuhamba ngiyathanda ukuhamba nawe ukuze ngulalela ukuthi uthini
baba Sithunga uzithola. Inhle kangaka oyinkosi muhle kangaka incwadi yala ekhaya leyo umuntu ahlabelela kuyo kunesihlabelelo esithi ngiyafisa ukuthi uma uhamba uyokhuluma noma uyokwenza awufunde baba Beswana baba zonke izona engizenzileyo Manazaretha izono zonke sizenzileyo ziningothi phambi kwami ngathatha lento nanti ishidi seliyabhakuza lo muntu ophila kulomzimba esehleze eceleni eseqala eseshethi izona engizenzileyo sezimingoti phambi kwami ngizawuhamba kanjani shembe ingethuse nasinye lezi zona eziningi engaka esinye sazo ngenxa ufuna udumo nokuceba angisakwazi ukuyithusa esingenawaziwa ngazama ngaphelela ehlane Manazaretha njengoba silana sizozama ukuthi ushembe kwesiwenzile okubi esigeze ngensipho yakhe yasezulwini ngathanda ukuzithukusa ngathi uma ngisandaza ngisehlane zangineneza ngezwi elikhulu zathimba zathi ungangishiyi nami ngiyathanda ukuhamba nawe yebo ukuzwa ukushoyo phambi kwababa osezulwini ngiyabonga baba usuhleli umphefumulo wakho sebelokhu besho ngishumayela bethi ngingumhambi oye emhlabeni sikhulekele ukuthi noma sizoni
kodwa sicela ukuthi phambi konyazi lwezulu singa-accumulate or singafaki ezinye izono phezu kwalezi esifike nazo ukuthi ushembe sigeze zona. Ilokho kufanele sikwenze ukuze umphefumulo uma usuhleli usiyofuna indawo yokuhamba, umzimba usuzohlala ube nomfwabo impethu nentuthwana, kodwa umphefumulo ubususho uthi ngihlale kahle ungiphathe kahle. Ungafani nale ndoda okuthiwa kwaphuma noNkulunkulu wayefakwe kuyo, waphuma ngaphandle wafika wathi shembe kulo muntu wamfaka kuyisimbule indlala. Tushembe uma uhamba uzofa, kodwa ngizawuphindela kanjani kuye ngoba ngulawa indlala emaphaketheni akhe kugcwele yonke inhlobo yenhlabathi, kugcwele yonke inhlobo yotshani nendaba zabantu zibuye. Usephenduka isitolo sendaba zabantu, uzohlala kanjani kuye? Ngizawuhlala kanjani kuye? Lo muntu ngizawuhlala kanjani? Jakobe 5:19-20. Ngizawuhlala kanjani kuye? Ngoba wenza lokhu ayengakuthunyanga ngabantu bakubo. Usethe uma ifika esontweni wayesaba nabangani. Kwingozi maNazaretha ufika une-agenda oyithunywe ngabakini ukuthi wasuzobakhulekela ebese ufika uba nabangani esontweni. Kunomame okuthiwa wayengabatholi abantwana, umdonse uMshumayela. Kunomama okuthiwa wayengabathola abantwana, kuthiwa inkosi yayisithi uzobathola mntanami, kodwa umbandela uthi wonke umuntu odlulayo esangweni nodlula ekhaya kwakho la ugane khona engadluli engatholanga ukumaya. Khuluma ngenkonzo yokupha ukuze ukwazi ukuthola okufunayo mntanami, kodwa uma edlula umuntu ethi asingakanani singangenswa inyoni umphakele iyamba yakwenza. Ngikhuluma ngenkonzo ye-agenda othunywa ngabakini ukuthi uzobakhulekela ube umhlatshelo wentethelelo yabo, uthi uma usufika ubusuba nabangane esontweni. Mngani wami, asihambeni asingahambe enkonzweni yasekuseni ngokuba baba wekhaya ukhona, asihambeni enkonzweni yasemini sukhohliwe ukuthi onje wawuthunyweni la ekhaya ngabini. Mngani wami, asingangeni ethempelini ngilinde, kodwa uMshumayela senimemezile isonto ukufika ube nabangane esontweni. Mngani wami, ngisuguqa sime kale guqa engene lowa angimthandi ngoba sizwana, kodwa uphethe agenda yabantu bakini abalela uthulini abathuma ukuthi hambe bakhonzela kushembe, kodwa esontweni sinabantu ongabathandi. Mngani wami, angizukwazi ukuya esontweni ngoba nginayo imali yokuthenga udrink, nebhulukwe lami alikho kahle lihlebhukile, ebese hlala nalo lelakhe ibhulukwe lingahlebhukile, esekhohlwa i-agenda ukuthi abantu bakubo bamthumana. Mngani wami, asingayi esontweni inhloko yami ayikho right, esekhohliwe ukuthi konje abakubo abamtholela umendo ukuthi ezogana bafike la gane khona bamthumani kwi-agenda bamnike yona. Kwingozi maNazaretha ufika esontweni ube nabangani. Ngoba okunye kugcina sekufakela kuba nama-hindrances, kuba okunye kugcina sekufakela kube nemigoqo yokubuka ngale ukuthi ubani ushembe
kaShembe abamngabazananga lowo uyasuka ukusuka umngani nabo thomunye umfundisi ngemusho uthi mina ngumuntu umwenze kabi kuShembe wathuka uShembe wenza konke okubi ngoShembe unyazi lwezulu uShembe kuthethelele mina ngizokuthethelela kanjani phela ngumuntu angiyena uShembe usho njalo umfundisi uNdlovu uthi mina ngiyena uShembe angikwazi ukukuthethelela mina ngazi ukuthi wenzani ngoba ngiyena uShembe ngizokuthethelela kanjani ukufika sibe nabangani ethi noma umngani wakho egangile ebhedile busuthi angiye esontweni ngoba umngani wami umisiwe ukuthi ingisuke eyithile kangaye esontweni busungaye nawe esontweni i-agenda owuyithunywa abantu bakini ithini kuyingozi ukuba nabangani uyozuke nabangani asebe-infiltrated abangani asebengenwe ilamadoda ayeshethi Shembe ntangakazi uyothi umuthi ulibeka nathi sibe silibeka sibe sizuza abakithi ababo nabo ngoba ufike waba nabangani asebengenwe ubudimoni ebesuthi umngane kanti umuntu kadafa ephila kuyingozi ukuba iNazaretha elincika ngomuthi kanti awazi noma umuthi usuphehlile uthi umuntu mawuwa ebesuwa nawe kanti ufike esontweni osuba nabangani akuyisesha lento ukuthi self introspection akuyisesha ukuthi awunaye umngani oyethi ningaye uShembe nawe ubusungaye ngempela usukhola ukuthi abangeni bakuthumeni uthi lo mame uma emfuleni owayehambe eShembe yoncela abantwana kade ngeShembe bangani bami inkonzo embi yokuba nabangani abanye baba ba-influential begcine sebekushintsha ingqondo yokucabanga yakho ugcina usukhohlwa ukuthi ubani ugcina usuphilela abanye abantu ukhohlwa ubuwena ukhohlwe nala uqhamuka khona ukuthi uphume egcekeni elinjani kodwa uma usufikela ukuthi nami ngifuna ukuhamba no-higher class ukuze ngibonakale ukuba u-higher class ungayiphili impilo okungayona ongabelwe yona ungayiphili impilo ongabelwe yona kungcono ukuhlala ungenalutho ukunokuhlala ube seduze kwempilo yo-higher class kanti awunalutho kanti awazi noma bathatha lento angizukusuka kwi-agenda yakho yomuzwakini wathunywa yona kodwa uma usufika emzini kaShembe usufuna ukuphikisa uShembe uma ethi awungenzeki lokho usuthi hayi baba kwenziwe ngoba uma ungakwenzi kwake kwenzeka ubani lokhuluma nawe ukuthi ngoba wakubona kwenzeka uthi ngabona kwenzeka kwisipho esithile kufanele kwenzeke baba ethi uShembe kodwa kungenzeki egcine sedawuthi ngithule kanti usuzuzwe namadoda asenhlangazi uthi lo nkosikazi bewashe ngiyababona behleka yabona ngiyacabanga umfundisi umtshado insizwa lezi zazi kwakuzinsizwa umtshado yabona intombi mase beqhamuka nyabacabanga umfundisi umtshado seyihleka uhleko sibona ubuhle bensizwe ezophosa igabati engikhuluma ngalo izwe limnandi lizothi uma lifike enhlizweni yentombi lisijabula uthi nomakoti ade ngikuShembe kodwa uShembe uthena ngiphe bonke abantu abafikayo ngibanika umayi awubajabula usuku sifuna naNazaretha uyabapha abantu bayahla ukhona umuntu okwangathi ingqondo ithophambana kancane ehlale efika njalo Shembe uthe wonke umuntu odlulala ngomphumana
bafowethu bodadewethu bangani bami ngihlushwa umuntu ofika ekhaya egqiza amafinyila manje kufanele ngimuphe yiphi indlela engingayenza bathi laba iyodwa into ongakwazi ukuthi uphumule ngoba uyahlupha uthi omunye ngizokuphathela into ethile ngeke phinde uhluphe inkonzo yabangani wasemnika okuthile wasafika lo wenza angajwayele ukukwenza wasethatha ukudla ngalelo langa wangakudla la ekhaya wathatha isikhaftini ngiyawabuka amantabula ayiwaphekelwa wabonga wajabula kodwa wayesethi konke okwenzayo uzenzela wena inkonzo yabangani uthena lona ngizokulekelela ukuthi engaphinde uhluphe lo muntu kodwa uyakhohlwa ukuthi uya kuNkulunkulu yocelani wacela ingane kwasekuthiwa uyayithola uphakele wonke umuntu odlulayo kodwa ayiseyabangani ukukhohlisana amanazaretha uyingozi uthi lona konke okwenza uzenzela wena kanti ngalelo langa inkomo zomnumzana ziphumile zathomba imigoqo zahamba zayemasimini abantu konke okwenzayo uzenzela wena ukukhuluma ngamagama abanye abantu kabi konke lokho okwenza uzenzela wena ubhizi iminsi yamadoda konke lokho okwenzayo uzenzela wena ukuthi behleza abantu emadokodweni bese ukuzolalela izwi likaJehova wena uqhekeze amadokodo abo kula uhlezi khona izalukazi engasekho zilinde ilizwi lokuthi umlobokazi uhambe uyolalela inkonzo kodwa bethi babuya befica usuqhekezile konke lokho okwenza uzenzela wena khuluma wena Nkosi yami khuluma Jehova kule nkonzo yanamuhla ukhulume nenhliziyo yakho uthi inhliziyo yami ngiyazi ukuthi uyabopha uyazonda kunabantu ongabaphiwe kodwa nyana nkonzo yanamhlanje nesiwe yonyazi lwezulu ubungeke ube flexible enough ngekethu kuwehla ukuzonda abantu nokukhuluma kabi ngabanye abantu uzukhulume ngomuntu uyekhuluma kubaba ngegama lomuntu ubulala umuntu uma uthatha igama lomuntu uyakushembe ezezophila ngoba sonke njengoba sila amaNazaretha sizophila kodwa uma ungisakushembe umbulalelani ngoba sonke njengoba sila into eyodwa silethela impilo nokuthi uma sesihambe emhlabeni simbone ushembe ohlezi phambi kwethu uma umbulala mphila ngiyophilaphi ithi lensizwa konke okwenza uzenzela wena yayisihamba nalesi sikhaftini yawenza lesikhaftini sawumphako wendlela kuyahlupha amaNazaretha kwesinye isikhathi ngenxa yobude bendlela usuhamba ibanga elide kuthi sekuyegcineni ebese kubona umphako wakho usungaboni unyazo lwezulu ukuthi uNkulunkulu emehlweni akho ukubona umphako kwindlela ende yayisiqhamuka insizwa isihamba lenkomo zayo umnumzana wekhaya lenzi
esikhaftini zaseyihlangana egumeni wayesethi lona niwe esikhaftini hey ngiphuma kwakho njengenjwayelo nakho engikuphethe ukwenzela unkosikazi wakho indoda yayisisibuka esikhaftini somkayo yathi isikhaftini sikaMayidulo lesi yayisivula kwisikhaftini yathi yabona yathi senja somkami lesi yayisithesta yathi umkami lo konzo umngane yayisihla le ndoda lokhu kuhle kwenziwe ngunkosikazi wayo ekwenzela le ndoda egcwele insila kanti akaqondanga lo nkosikazi ukuthi le ndoda egcwele insila ingane yakhe azophiwa yona ayicele kusheme wayesehla lamatabo yayisihamba into esiswini sendoda yaze yafika lapho kufanele ifike khona lo poison yayisiqhamuka lensizwa unkosikazi wayesejabula wathi nanga ngamzela ngimphumela kithi kukhona khona konke ukudla kodwa ngangifuna kuyena ngonile ebusweni bakho sabona ngafanele sibone kodwa bese sisho sithi shembe nyazulezulu sonile sicela intentelelo injalo ingane esuka isigangile yashawa iyabuyela kuyise ithi ngonile nakho ngicela intentelelo ngaye sicela intentelelo ingane esenenkolo enhlizweni yayo amen wongehlulwa yawa phansi wakhala unkosikazi yayisithi le ndoda lena ebingcolile nensili ingagezi ebifika njalo ithakazi kodwa ngimnika lento unginike yona ngothando ngadlulisa uthando unike lona endodeni yakho kodwa ngikutshelile ukuthi okwenzayo uzenzela wena yahamba indoda emhlabeni ngenxa ye-influence yabangani Manazaretha lo shambe sikhuluma ngaye ngengambona enzima ngemanzimeleni lo shambe sikhuluma ngaye ngengabona enzima ngemanzimeleni emva kweminyaka engaphezulu kwamashumi amane
La indawo yakithi amanzimeleni elalomise kakhulu. Linganisibuka indlela imvula ihamba lapha kwahlangezwa eyihamba lapha eshona kunesomise emanzimeleni. Ngoba uShembu uNkulunkulu wasebuhleni ngaleso sikhathi wayengakwazi ukuyangena emanzimeleni. Kodwa kuthe ngonyaka esengibisile inkosi ekhona eNazaretha ungathi uShembu uNyazi lwezulu lenkosile ungayiphi isibusiso esikhulu. Izwe lakhe likwazi ukubuseka libumbane ngoba wangenisa uShembu eNazaretha. Mhlangelisa wenza isimanga uma kungabuyi uNkulunkulu. Uma entabeni uma ngaphosisi kwenza kwamthethwa lapho izulu lingalikhona. Kodwa watshela amadoda wathi phakamisani amabhulukwe ngoba iyeza imvula bathi ngabona-ke umuntu. Wenza isimanga emanzimeleni eNazaretha uShembu ezongena ngakusasa. Nyazi lwezulu uNkulunkulu eNazaretha kodwa luwumlilo. Umlilo. Hayi bafana besonto buzani mina lumlilo. Hayi umlilo bafana besonto. Hayi uma selukhafula umlilo kushwabana umunwe. Shobana umunwe. Ngobusumbuke emehlweni. La eNazaretha ebusuku umhlangano umfundisi umjadu lo seduze engazi ukuthi lo Shembu maye emanzimeleni uzohamba kanjani entulini engaka. Kodwa mhla uShembu esezongena ebusuku lana izulu lokhu lana kusukela ngaleso sikhathi. Ingani Nkosi ngeke sisho ukuthi uShembu uNyazi lwezulu uNkulunkulu. Uma ngayena uNkulunkulu wakhuluma kanjani pho namanzi ingane ingenwe iphizana endlebeni. Wakhuluma nalamazwi wathamba wena uyokhipha lo muntu ikhizana laselibona lathi abanye sebecabanga ukuthi ingane ihamba yohlinzo. Kodwa ikhizana laselizwe nje lamanzi asethintwe lesi sandla esangiletha ukuthi ngiphile nami mina wakukhizana. Labona ikhizana uthi akusafanele ngihlale endlini. Endlebe yalengane laphuma lakhahla yaphila ingane. Phosi ngisho kanjani uShembu uNyazi lwezulu ukuthi aluyele uNkulunkulu malukwazi ukukhuluma namanzi kuphuma ikhizana endlebeni. Hayi madoda singageji. Kuyenzeka uxamuke nje umgodi. Kodwa uma singayeka inkonzo yokuba nabangane uyogcina usuhlala esihlalweni kanti usuhlala kumngani wakho okade ahamba ngenhliziyo osengqondo eNazaretha nje kuphela okwakhe ukugxeka into yonke uNyazi lwezulu. Umingane yasemlazi intombazane yasemlazi ihamba nengane amathumbu engaphandle iya kulo uNkulunkulu esimkhonzayo efike ibophe ngendwangu ethi ungawisusa ingane yami lendwangu. Ingane ingayili Nazaretha yayisingabazi ingane yabareluctant ukuthi ngokuthi nje inkosi ingusisi ingane yami izophila. Isibekelwe iminyaka ukuthi ngeke idlule eminyakeni emihlanu iphila ngenxa yesifo esithile. Ithi lengane ingakwazi nokuhamba. Kodwa isithintwe yizwi nendwangu ebophe ingane eswini amathumbu. Ithi lengane uma ibuya kwamakhelwane ingane kade ingahambi ibona ingane isiwile isihamba isiqhamuka kwenye indawo. Ingane isiyabuza ukuthi uhambe kanjani. Ayazi ingane ukuthi ihambe kanjani. Amathumbu esephindele ngaphakathi. Ingane sikwazi ukuhamba. Singasho kanjani ukuthi uShembu uNyazi lwezulu aliyena uNkulunkulu. Uma isihlabelelo la ekhaya sithi inkosi yehle ezulwini yaba umuntu ebantwini kanti udinga konjani wena? Onjani lo wena umdingayo? Ekwenze kube uShembu leli bandla.
Ngine usufaka isigqoko. Sizothi usibani usefaka abantu abadala usefaka isigqoko na usephatha isambulela. Kuyingozi isihlahla sesaphela. Umushambeka yena uNkulunkulu wenziwa yini ufika umlungu abelungu beze kushembe ingane yabo lokhu yazalwa ingazibe ingene kuntombini bayo. Wayesethi tshena lengane ihambe yongena kula amakhosazana eShawungiti. Okwathi uma ngabe uShawungiti okwathi uma kuphela wafika ubuntombi nobuntombazane enganeni yaba intombazane njengawo wonke amantombazane yakhula njengawo wonke amantombazane. Uma kungayena uShembe pho yini eyenza ukuthi athi lengane iyongena lapha emgidini amakhosazane eShawungiti yayisingene ubuntombini kanti ingangeni. Ubungozi maNazaretha ukujwayela. Kuyingozi ukujwayela maNazaretha 2 minutes or so. Kuyingozi ukujwayela kuthiwa ngelinye ilanga kwakunamakhosazana la ekhaya ngesikhathi senkosi la. Ayithanda uShembe. Ayisevakasha kubo. Sikhuluma maNazaretha ngokuthanda uShembe nomoya ukuba seduze kaShembe uyibona umuhle. Kodwa uma ususukile eduze konyazi lwezulu maNazaretha kushaya umoya ngaphandle. Baningi abasuke eduze konyazi siyabuka masihlangana nabo. Singasu noma ngabe soneka kangakanani maNazaretha kodwa singamdeli uShembe unyazi lwezulu. Amen. Kuyabanda ngaphandle kaShembe unyazi lwezulu la ngaphandle. Amadoda ufika negqoko sezeza tshela. Ekade ufaka amasendles amahle. Abethu mayishisi kuzwakala namuhla abafaka labo uphatha angazi babizokuthiwa yini. Amaphantama. Bafaka amaphantama. Singasuka eduze kaShembe manje. Lamakhosazana ahamba ekhaya. Lena yathi mayifika kwalensizwe ophosa amagama amnandi kuyo. Eyithembisisa nomhlaba lenkosazana enye insizwe ngakhona kuleli bandla. Uma sekufanele bebuyele emve kuphakameni. Iyabuza inkosi ilanga ithi ubudade wenu baba ngimshiye ekhaya. Hamba umlanda sengimkhumbule. Yahamba lena yolanda udade wakhe. Ithi lena ezolandwa ithi hayibo hamba umbuzele uShembe ukuthi yini engimkweletayo na ngimkhokhele yona. Yini engimkweletayo yona ngimkhokhele yona isigatsho uthando lwensizwa ngaphandle ngakholonela. Baba uthambuza ukuthi yini akweleta yona ekhokhele yona. Lwaqhubeka uthando lwaluhle insizwa yasondela namathela uthando lushama maNazaretha lumnandi. Ngoba uphela 10 minutes ungamfonele lo muntu osethena wawela inhliziyo yakhe kuwe. Kodwa ke ukuqhubeka isikhathi ubona kuphela 30 minutes 45 minutes phela i-hour kuphela no 2 hours sekuyaphela ubumnandi balolulangazelelo abelilangazelelo lomkanuko lokuthandana wamuntu. Yasho njalo nale ethena uShembe mtsheleni ukuthi nimuze ukuthi ngimkweleta. Lwaya kancane lwaphela uthando ensizweni. Insizwa yayidonsa uthando lwamakha ukuthi inkosazana isondele eduze kaShembe. Kodwa isisho lawo magama ayakancane. Kwala ngisho insizwa isithi ayi leli phunga ngisaliswa leli phunga osunalo ithenga wonke amaphefumuzi inika lensipho nosente luka kahle uthi hayibo nje lensipho langeza ngawo uShimali Mazibuko o life boy knows Lux la hamba iphunga laphela kwiLux yaqala indoda yathi kodwa ukuwena nokunuka ubunakho kumnandi kwamakha kusafana sekusuka kancane uShembe. Umukhuluma kabi ngabanye abantu uLinazaretha uyasuka kancane kuwena uShembe
usala usumuntu ucabanga ukuthi useyiNazaretha kanti dali shembe hambile kuwe bagcina ngokuhlukana. Siyabonga abantwana abahle ithuba umuntu abelinikiwe. Ngabe lenza iphutha kodwa uma ngabonga abantwana basemthunzini nezinto ezinhle abazenzile izolo eJudiya nabazenzile nala ekhaya. Ushembe maNazaretha esinayo yalungisela. Basebenzile abantwana ngisho lini izolo. Uma selikhalile icilo ukuthi ihlanganane sabe solekelela siyohlanganela ukusebenzela ushembe uyeza. Bebedela bonke abanako. Shembe kanti ngabe ngabanjani uma ungaphi baphi abantwana ebebesebenzela kangaka isibusiso bengalali. Besebenzela ukuthi ngelinye ilanga shembe umusa ubabiza. Nawo abamagama esabela ukuthi basebenza besebenzela leso. Selumunye kulezi ntaba zakithi. Njengoba bagcotshwa kulezi ntaba zakithi umthunzini bebonakala behlangana. Sisho njalo isihlabelelo sala ekhaya sithi wonke amaNazaretha mawabe munye benjengebumba lasemende. Yilonto esiyibona inhlansi umthunzini. Sengathi ushembe baba Nkosi bungasiphi isibusiso obaba isibusiso abebebona ukubaleka ukuthi bekusebenzele shana. Ngathi ngapha nomama Nkosi abebedela umncane abanakho abantwana basemthunzini besebenzela wona shana. Nentethelelo uyipokhulu shembe ngoba ikusebenzele njengoba Nkosi usentabeni zasemthunzini. Nengane encane intaba epheza bezithi uma zizwa zibuze zithi icilongo likhala ngaphi. Sibonga abafundisi bethu Nkosi iminyaka isithe uhamba kancane kodwa sibonga ukubumbana abanalo uDube nomtshado. Ungathi uNkulunkulu ashamba ungabenza Nkosi laba bebukeka bengabantwana phambi kwethu kodwa bebadala kodwa uma ukhuluma nabo ubone Nkosi ukuthi ungathi ukhuluma nomntwana. Ungathi bengahlala njalo Nkosi ubapha impilo uthi nalapho abagula khona abanezifo khona Nkosi ukuthi bajova ngomjovo wakho sesulini bebe munye njengoba singaphasi kwabo. Siyabonga abantwana abahle. Siyabonga uNkulunkulu wasemhleni. Ngibonge nehamente kaJehova ungiphi indlela yokwazi ukuthi ngikwazi ukuguqala kangazi nami noma kodwa lapho ngone khona Nkosi bekubhibhidla nje uBaby Boy. Bekubhibhidla nje uBaby Boy umfana osemncane ungashayi Nkosi kodwa lapho ngone khona uPhozisi. Izwi lamazwi icelile ukuba umshumayeli wala ekhaya ubaba uMpanza umshumayeli waseShumani eholo umkhumbi kaJehova nesihlabelelo samashumi ayisishiyagalombili nesishiyagalombili 84 umshumayeli uMpanza waseShumani 84